افسانه‌ای حسنک. بود نبود جوانی با نام حسنک بود که عادتی عجیبی داشت. شهر به شهر و ده به ده میگشت و بجز سیر و تماشای و دیدنی عالم و آدم آرمانی نداشت. روزی او خورجین در کتف و کار در میان، ده و صحرا و کوه و کوتل طی کرده به شهری رسید. شهر حالی داشت غریب. هر جا مرده دید و حولی های خالی و خانه های بیکس. مردمی زنده مانده در چنگال گرسنگی و قحطی عذاب سختی داشتند. حیران بودند و هراسان. حسنک به سوی کوه را پیش گرفت. کوه جنگلزاری بود. او از خورجینش بند و تبرش را برآورده چند درزه هیزم تیار کرده آنها را بست. یک بند کلان هیزم را پشتواره کرده به بازار آورد و فروخت و برای خوردنش گوشت و روغن و پیاز و سبزی خریده به یک حولی بی صاحب ویرانه درآمده این سو آن سو را کافت و دیگ و طبق و کفگیر یافته در تردد پخت و پز شد. پادشاه مملکت که مردم را در حال تباهی دیده میخواست بداند که آنها چه فکری دارند. لباسی فقیرانه پوشیده کوچه به کوچه میگشت. بگاهی بود و حسنک در تردد پخت و پز بود. پادشاه از کوچه گذشته دید که از موری دود میبراید. از یگان موری دود نمی براید بجز از این حولی ویرانه. عجب است. از دل گذراند پادشاه. این دم بوی پلو به دماغش رسید. به حولی درآمد. جوانی تنهایی را دید که نزد آتشدان نشسته به تک دیگ روی آتش فروزان یکته یکته هیزم میپرتاید. پادشاه سلفید. جوان سر برداشته مردی کمبغل نمایی را دید. مرحمت مرحمت، بیایند مهمان شوند، گفت حسنک. دیری نگذشته پلو پخت. حسنک آن را کشیده به میانه ماند. با اشتها پلو را خوردند. بعد پادشاه از حسنک پرسید: مردم نان خوردنی ندارند، یک یک مرده ایستادند. تو با چه راه پول یافته پلو پختی؟ ای مردی نیک، گفت حسنک، مگر نشنیده اید که گفتند انگور خور و باغش را مپرس، یا که خربوزه را خور تو را به پلیس چی کار؟ من از شما نپرسیدم کو کیستید، چه کاره در این کوچه ها چه کار میکنید؟ حسنک از خورجینش دو ترچهش را برآورده تارهایش را جور کرده چنان نواخت که پادشاه حلاوت برده احسن گفت و آفرین. پادشاه فکر کرد معلوم می شود که این جوان هنرپیشه است. وی از مزد نواختن و سراییدنش روز میگذراند. لیکن مسلمانی به شکم سیری میگویند. از دل گذراند پادشاه. با گوش گرسنگان زور یک برده نان نه سرود میفارد و نه موسیقی، بلکه فارد هم. آنها چی دارند که نثار مردم هنر میکنند؟ این جوان باید سوداگر باشد، ولی داروگیرش نه به سوداگر مانند است و نه به کاسب. راهزن است یا دوست؟ آره، راهزن، دوست یا که صبور است. مقرر میکنم و به زندان میاندازم. خسکم و جهان پاک بگذار مردم دانند که من پادشاهم، مملکت را از جنایتکاران تازه میکنم. پادشاه حسنک را سوال باران کرد: کیستی، چه کاره‌ای، چه هنری داری و غیره و مانند اینها. بسیار تکرر کرده پرسیده ایستاده اید مهمان، گفت حسنک. پرسیدن عیب ندارد، جواب داد پادشاه. حسنک گفت: من نه کاسبم و نه تاجر، نه دزد و نه راهزن. من یک انسانی زحمتکش هستم. سحر به کوه رفتم، هیزم آوردم و فروختم و خرید کردم. همه سیر من همین است. پادشاه باور نکرده از دل گذراند که دروغ میگوید. این جوان سیر او را باید فاش کرد.
бо ҳамин фикр баромада рафту рӯзи дигар ба бозори ҳезум омада дид, ки дар ҳақиқат ин ҷавон ҳезум мефурӯшад. подшоҳ ҳамон лаҳза ба даргоҳаш баргашту наздиконашро даъват карда фармон дод, ки ҳезумфурӯширо манъ кунанд. ҷорчиҳо кӯча ба кӯчаю бозор ба бозор гашта бонг заданд: подшоҳи мамлакат амр карданд, дар сурате ки мардум чизе надоранд ки бипазанду бихӯранд, дар кӯчаву бозор фурӯхтани ҳезум манъ аст. ҳар касе ки аз фармони подшоҳ сар бипечад, ба зиндон кашида мешавад. подшоҳ бегоҳии рӯзи дигар боз либос иваз карда ба сӯи бошишгоҳи ҳасанак роҳ пеш гирифт. ин бор ҳам аз ҳавлии вайрона бӯи палав ба мушомаш расиду ӯ аз он бӯи хуш ҳаловат бурда ба ҳавлӣ дохил шуд. марҳамат марҳамат, меҳмони азиз, гуфта ӯро истиқбол гирифт ҳасанак ва подшоҳро ба сари дастархон даъват кард. як табақ палав оварда миёни дастархон монд, ки бӯяш ба ҳаво мепечид. пас аз он ки палавро хӯрданд, ҳасанак дастархонро дошта дутор ба даст гирифт. подшоҳ аз ӯ пурсид: эй ҷавон, бо гӯши худ шунидам, ки подшоҳ ҷорчӣ фиристода ҳезумфурӯширо манъ кард. гумон кардам, ки ту дигар ҳезум оварда фурӯхта натавонистаиву музде ба даст наоварда гуруснаву беҳол нишастаӣ. аммо мебинам, ки ту на гурусна ҳастиву на беҳол. вақтат хуш. ин дафъа бо чӣ роҳ пул ёфтӣ? ҳасанак гуфт: ман дар рӯи олам бисёр гаштаам, вале дар ягон шаҳр ё мамлакате надидаам, ки ҳокиме ё подшоҳе ба мардуми худ касбу коре ё хариду фурӯши чизеву молеро манъ карда бошад. ман аз кори подшоҳи ин мамлакат ҳайронам. ин подшоҳ ё ақл надорад, ё золим аст. вай намефаҳмад, ки агар мард ҳамеша дар тараддуд бошад, илоҷи ризқу рӯзиашро меёбад. масалан, подшоҳ ҳезумфурӯширо манъ кард, кори дигар пайдо мешавад. марҳамати парвардигори олам ҳадду канор надорад. дар доманаҳои кӯҳ алафзор мавҷ мезанад, ба дарунаш дарои алаф то миёнат мерасад. медаравӣ, бӯи алаф мастат мекунад. алаф даравида банд баста оварда фурӯхтам. фоидааш як палави нозанин шуд, ки бо ҳам хӯрдем. беақлу золим гуфтанҳои ҳасанак подшоҳро ба ғазаб овард, вале ӯ худро нигоҳ дошта фикр кард, ки хайр, агар ман беақл бошам ё золим, ба ин марди гарданшах чӣ будани подшоҳиро нишон медиҳам. ҳамин хел фикр карду гуфт: хайр, агар подшоҳ алаффурӯширо манъ кунад, чӣ кор мекунӣ? чӣ кор мекунам? саҳро пур аст буттаҳои ҷорубак. ҷоруб мебандаму оварда мефурӯшам. агар подшоҳ ҷорубфурӯширо манъ кунад чӣ? боз пурсид подшоҳ. шумо аҷаб одами сода будаед. гуфт ҳасанак: боз ягон роҳи дигари зиндагӣ ёфт мешавад. ғами ҳаминро хӯрда мешинед. подшоҳ фикр кард, ки ҳасанак дигар ягон ҷавобе гуфта наметавонад. дар дилаш хурсанд шуд, ки ӯро мот кардааст. ҳасанак дутор навохта як байт хонд: ризқи одамӣ мерасад аз ҳақ, ғами беҳуда мехӯрад ахмақ. ҳасанак аз подшоҳ пурсид: меҳмони азиз, шумо аз ман бисёр чиз пурсидед. ман ҳам мехоҳам аз шумо чизе бипурсам. дар ҳамин дунё хушбахттарин одам кист? подшоҳ фикр карда гуфт: хушбахттарин одам ҳамон кас аст, ки ҳукмаш ба дигарон раво бошад. ҳасанак гуфт: хушбахтиро ҳар кас ҳар хел мефаҳмад. ба хаёли ман хушбахттарин кас ҳамон одам аст, ки аз кор натарсад ва аз заҳмат нагурезад. ман ҳезум мефурӯшаму тасаввур мекунам, ки ҳезуми ман дар хонадоне дар оташдоне дар мегираду дег меҷӯшонад. ё алаф мефурӯшам, тасаввур мекунам, ки гову гӯсфандон онро хӯрда ҷони бештар мегиранд. ё ҷоруб мефурӯшаму тасаввур мекунам, ки ҷоруби ман ҷоеро мерӯбаду тозаю зебо мекунад. аз ин тасаввур ҷонам ҳаловат мебарад.
подшоҳ ин гапро шунида фикр кард, ки ин ҷавон хаёлпараст асту дунё бехабар. гумон мекунад, ки мушкиле барояш вуҷуд надорад ва ҳеҷ гоҳ дар ҳеҷ ҳол дар намемонад. мо ба вай нишон медиҳем, ки дар ин дунё чӣ пастию баландиҳо ҳаст, фикр кард подшоҳ. подшоҳ бо ин андеша баромада ба даргоҳаш рафт ва он ҷо наздиконашро пеши худ хонда гуфт: дар фалон ҷо, дар фалон ҳавлӣ як ҷавони мусофир зиндагӣ мекунад. саҳарӣ ҳанӯз чашми рӯз накафида, рафта пеш андохта ба дасташ силоҳ дода, дар қалъа посбонаш таъин кунед, тамоми рӯз наҷунбида посбонӣ кунад. фармони подшоҳ иҷро шуд. ҳасанак шамшер дар миён тамоми рӯз дар назди дарвозаи қалъаи подшоҳ посбон истод. баъд ба ӯ фармуданд, ки саҳарӣ чашми рӯз кушода нашуда баргашта боз истад. агар аз фармон сар печад, ба дор кашида мешавад. подшоҳ бегоҳӣ дар дилаш хандида ба сӯи бошишгоҳи ҳасанак равон шуд. боварӣ дошт, ки ин дафъа ҳасанакро беҳолу гурусна меёбад. дар назди дарвозаи ҳасанак бӯи зирбаки палов ба димоғи подшоҳ расиду тааҷҷуб кард. ҳасанак хурраму хушнуд палав мепухт. биёед меҳмон, биёед, гуфт ҳасанак. палавро хӯрданд, ки аз дирӯза бомаззатар буд. бигӯй, имрӯз харҷи ошро чӣ хел пайдо кардӣ? пурсид подшоҳ. ҳеҷ напурсед, гуфт ҳасанак. одамони подшоҳ маро гирифта бурда ба дастам шамшер дода посбони қалъа таъин карданд. шамшери додаашро фурӯхтаму шамшери чӯбӣ харида ба ғилофаш андохтам. пулаш аз хариди имрӯза ҳам зиёдатӣ кард. агар подшоҳ туро ба назди худ оварда ягон ҷинояткорро бо шамшер бизан гӯяд, чӣ кор мекунӣ? дар ин бора фикр накардӣ? ҷиддӣ пурсид подшоҳ. одам дар ин хусус фикр кардан гирад, зуд пир мешавад, гуфт ҳасанак. магар нашунидаед, ки бузургон гуфтаанд: мард бояд, ки ҳаросон нашавад, мушкиле нест, ки осон нашавад. подшоҳ рӯзи дигар гуфтаашро кард. ҳасанакро ба қасри подшоҳ гирифта бурданду як мардро тела дода пеши подшоҳ оварданд. подшоҳ ба ҳасанак фармуд: ин мард гуноҳи азим кардааст. мо ҳукми куштан баровардем. агар бо як шамшер задан сарашро аз тан ҷудо накунӣ, ҷаллодон сари туро аз танат ҷудо хоҳанд кард. хуб шудааст, амри подшоҳ барои бандагонаш воҷиб аст. гуфта ҳасанак шамшерро аз ғилоф бароварда ба гардани гунаҳгор чунон зад, ки шамшери чӯбин пора пора шуд. эй подшоҳи олам, гуфт ҳасанак, дуруст гуфта буданд, ки агар одам бегуноҳ бошад, шамшери ҷаллод чӯб мегардад. ин мардак бегуноҳ аст. подшоҳ хандида ба кордонию зиракии ҳасанак қоил шуда ӯро ҷавоб дод. ҳасанак чун пештара бо вақти хуш зиндагии худро идома дод. ин буд афсонаи ҳасанак.